Burası Ö harfi. Sizden men şunday tatar tili armiyası yasıysam kela. Kelishasizmi? Bulasizmi? Armiyaning kimi bo'lirga tegish? Birov ayta komandiri. Seni tatar tili armiyasi yasıymiz sizden nima? Şu anın için men narsa aytam, shuni ishlarga tegishsiz. Kelishasizmi? Kim kelisha? Atiganda bir abini de uyat olmadınız. Aytag'iz yamadan bir ikiz qoti yetishamiz. Tog'inda qotira. Tog'inda qotira. Aytagi yigit soqolli, sen nega shapmaysan? Men totarsha. Men totarsha. Oradan unutmasına gerek. Onu lezzetlenip, rahatlanıp, giderge gerek. Burası da bizden tura, hem sizden tura. 14-chi tapqir uzdirilan Wikipedia baygisi, muzikal baygi, arxitektorlar arasında baygi ham boshqalar bular butunisida bu yil shunday zo'r yangilik bo'lib turadi. Haligi sharada tatarlarning ruhi ko'tariladi, atmosfera bormi? Atmosfera bor, biz uyushtiruvchilarni alaysizmi endi chunki bizga sovuq. Lekin kishilardan shunday energiya, o'ng'ay energiya bor, yaxshi. Olga tabaning Olg'ali bu bitsin boshda, shundan so'ng planlashtira boshlarmiz. Biz endi har yildagi shatdagi yangi formatlarni kuzatib borga tirishamiz, shularni tatarcha yasarga. İlk. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tatar estradının yangi buğunu, yangi mektebi, yangi jirşishi, shulay bo'lishadi. birinchi tapir qatnashasizmi? Albatta bu yilni birinchi tapir qatnashamiz. Konkursda участвовать etib, golslar bo'yicha jingib, bu yilda qatnashamiz. O'zingiz tatar tilida сөйләшәсезме яисә ничек көндәлек тормышта? No, bilmayman, men o'ylayman ruscha сөйләшәмен deb, qay bir vaqtni tatarcha. Bugungi kunga qarata o'zingizning fikringiz, haligi shora kerakmi, nechikroq? Albatta, G'azbuat To'qayning tug'an kuni deb, u bitinda bizning ruscha aytganda tatarskiy Pushkin desak bo'lar. Shuni tug'an kun maturitet kuni o'tkazib tegdi. Barmi, atmosfera barmi haligi shorada? Albatta barmi-da. Bizning слушательlarda, bizning tinglovchilar, nelar, kishilar keladilar, tug'anlar. Tatarcha сөйләшәмнең киләчәге бармы? Albatta, men o'zim aytam, tatar tilin более прогрессировать etishga kerak deyam. Hozir bit tatarlar tatar tilini bilmaylar, ular bizning ruscha сөйләшәләр. Sizning yangi bugun jirshisi bo'larak, umuman tatar estradasida nima yangilik kiritirga telisiz? Nechikroq qarasizmi? Hozir bitingiz big ko'p. Amin dasina ishisi kela. Kontakt sotsетьda birda yo'q top chart degan bir barani qo'ya butun самый популярный jirlar. Анда birda g'umrda da bo'lgan yo'q tatarcha jir. Mening цель это shunda birinchi taqir istoriya yasarga tatarcha jirni shunda Интернет челтәрендә мин Татар Бой дип танылган шундый блогер, кавермейкер дигәндәй кеше. Икенче ел катнашам, миңа барда ошый, бу бик зур шара, бик зур мәҗлес. Минем уйлавымча, бу мәҗлес бик кирәк әйбер һәм татарларның азатлыгын күтәрер өчен бу бик файдалы. Былтыргыдан бу елга ел аерыламы?
Минем уйлавымча аерылмый, чөнки икенче кешеләр генә чыгыш ясаячаклар, ә булай шундый ук организация, шундый ук организованность бар да теге елны шикелле. Алга таба ничек күз алдына китерәсең татарча сөйләшәм акциясе? Минем уйлавымча тагын да зуррак площадка табырга кирәк, бәлки анда берәр Татнефть аренада чыгыш ясарга кирәктер. Менә зураерга һәм икенче шәһәрләргә дә китәргә кирәк инде дип. Шулай дип уйлыйм. Татарларның рухы күтәреләме әлеге чарада? Әлбәттә, менә хәзер бу мин татарча сөйләшәм дигән движение ул бик нык таныла башлады. Менә минем һәрбер дустан сорасаң да, ул белә нәрсә ул икәнен, ул анда барырга тырыша һәм дусларын да чакыра. Мин үзем шәхсән 7нче ел әлеге движениедә дип әйтик, хәрәкәттә. Быел арт-объектларга килгәндә без аны парклар дирекциясе белән бергәлектә эшләдек. Архитектура төзелеш университетының студентлары проектларын бәйгесен тикшереп, быел инде тюльпан чәчәк атты. Тюльпан безнең татарча сөйләшә У хәрефләре алып китә аласыз. Жанлы музыка белән булай да башка чаралардан аерылып торабыз инде. Киләчәк әлбәттә бар. Быел бик күп яңа кешеләр килде. Кемнәр алар? Педагогия көллиятләре, авиацион университетларда, техникумнан, университеттан яшь егетләр күп. Быел аеруча безнең егетләр хәрәкәте шундый активрак. Быел без яхшы һава торышы оештырдык. Шуңа күрә тамашачы күбрәк җыелды һәм кәеф тә яхшырак. Һәм инде без алып баручыларның әзрәк концепциясын үзгәрттек. Без киләсе чыга торган төркемнәрне игълан итмибез, без аерым шундый кичкенә генә акциялар ясыйбыз. Зур фестивальгә әверелер дип әйтер идем. Теге ул функцияны хәзер Таткультфест үтә кебек инде, шуңа күрә бәлки мин татарча сөйләшәмнең менә шундый үз функциясыдыр. Бу бик яхшы күңел ачу чарасы минем өчен. Чөнки ел дәверендә мондый тере жанлы фонограммасыз музыка ишетү мөмкин түгел диярлек. Шуңа күрә кимендә елга бер тапкыр аны 26 апрельдә Бауман урамында шын яшьләргә ошый торган жанлы музыка ишетү чарасы. Чем больше языков знает человек, тем лучше. Чем больше языков знает человек, тем более он культурен. И вот это мероприятие, которое проводится в центре города, очень значимо. Особенно оно значимо, потому что оно проводится в самом центре нашего города. То есть маленькие мероприятия по окраине Казани не так значимы, не так важны. Важны, но не так сильно. А вот здесь в центре, где собираются все люди, где собираются отдыхающие, где показывается значимость этого мероприятия, что оно красивое, что оно всем нужное. Здесь чувствуется, что здесь собрались люди, которые любят татарский язык. Это очень хорошо. А вы как думаете, вот какие-то новшества может внести еще в эту акцию на День татарча сөйләшә? Там, уже 14-й год проводится. Мне думается, что хорошо бы, если здесь были бы разные люди из разных мест, из детских садов, из школ, из университетов, из разных городов. То есть чем больше красивого происходит, тем лучше. Хорошо, что здесь звучит татарская музыка. Хорошо, что здесь звучалась бы и русская музыка. Чтобы здесь были флаги и татарские, и русские. Чтобы не выглядело как отделение, а чтобы мы вместе, что мы дружим. Мне вот очень важно, чтобы
меньше было людей, которые хотят нас поссорить. К сожалению, такие люди есть, но их, к счастью, мало. Tatar ikemiz bir millilik, bizde şöyle bitinde var yok. Kurdurga tiyiş. Önemli qarab turasın. Belki bu yaşlarga qiziqtiradi mesela. Men o'zim endi o'rta bo'lim bo'lg'ach, deb aytganda men ko'raydim bunda o'zimizning tatar artistlari. Raqamlarni tatarcha yashirga. Anlayın belki yalar o'zlarining chinchiqda kreslari keladir endi. Biz baribir ulkanlarimiz kelgan, ularga bit bu bir zo'r bayram bit. Bunda tatarlik kerak. Bunda o'zimizning mana vatanparvarlik raqamlantirib, tatarcha сөйләшеп yurib o bit sahnaga chiqib qana tatarcha сөйләшү durust түгел. Kerakli hol ida kerak deb aytamiz endi. O'zimizcha Savantoy ishi bilan, mesela Savantoy. Bizga Savantoy qanaqaga boramiz? O'shanda ko'ramiz tuğanlarını, dostlarını, bütün tatarcha сөйләшә, рәхәт, аралашасың, şey içəsin, oyunlarda qatnaşasın. Oyunlarını uyushtir, milli oyunlarını. Bu temada Medeniyet Ministerliğine ara müracaat gerek diye bilem bizim var bir Tatarlarımız, Tatar artistlarımız, onların da katlaştırmak gerek. Bunda ne işine yaşlarına bulur diyorsun. Biz çıkarız bugün bayram itirge, Tukay bayramın, Tukay günün, Tukay tuğan günü. Biz düzeli Tukay şiirlerini siliyor almayıp şuşunda. Mine mındı mektepler, gimnaziyalarımız var. Anda mine şundaki belekay bağlar, şunu matur itirip, Tatarça şiirler siliyorlar. Tatarça jırlı bileler. Mine anlarım, min Tatarça sileşen bir tuğan til bayramı itirip, bu tuğan til bayramı itirip baka tuyu. Baka tuyu bu. diskotekası var. Ayı, diskoteka bu. Мен Tatarcha sileşem aksiyası, ул bilesme, nindir underground jırşılarını, nindir kızık ijat kişilerin ko'rsatı xalqqa. Hem indi bizning xalq, Tatar xalqı nişleptir şul underground bilen nindir şul ijat kişileri bilen qiziqsinmi nişleptir. Qiziqsınalar tigi populyar, tigi popsta degende endi, ayma. Narsa вот nindi artistlarni ko'rsatalar mine TMTV'da shunda. Mında ko'rsatalar shunday yangi zamoncha jırşılarni. Hem endi mana ko'proq mana bu jırşılar ko'proq bo'lsa, bizning xalq da nig'roq bo'lar edi, kuchliroq bo'lar edi. Tatar tilin ebatroq bilar edi, chunki mında bar nindir dard, aql shunday. Şuan buraya. Sizningcha Tatar estradasındagi jurşular bilan yangi bugun jurşulari ayrıla. Дай руку. Ayrıla. Mesela mana bu jurşular birer anda birer boylar sabasına, mana shunda biler Kukmarga, Chollaga kelsa, zalga kelmik kishi ishlabdi. Mana tanilgan mana bu bizning estradaga to'la mana ulkan kishilar, hamdalar ularni tinglaylar. Lekin menimcha albatta sifati yetmay. Bu estradaning sifati yetmay. Bunda sifati bor, bir kunda tinglamay. Mana nindidir shunday mana proval бар, shunday пропасть, interval. Bu yigitlarni, qizlarni ko'proq ko'rsatirga kerak. Ko'proq ko'rsatirga, efir berishga kerak. Shunga ko'ra mana efir berishga kerak. Marketing. Shuning bilan borau. Hayat, ayda, jırlaymiz. Sizning o'zingizning bolangiz tatarcha bilamsiz? Anglay. Biz uyda xotin bilan Siz birer jir ayda jırlaymiz. Tuğan til. Bilasizmi? Day, 3-4. Tuğan til, matur til, etkenen kimning tili. Dünyada ko'p narsa bildim, sen tuğan til orqali. Aferin, молодец. Bizning uchun bir ko'rkam bir g'adat bo'lib ketdi. 14-chi topqir uzdirilar. Men har birisida qatnashdim. Ham har bir aksiyada endi nidir o'zingga ko'ra bir yangilik. Ul aksiya g'ana tugul bizning. Ul to'liq bir marafon mart oyi oxiridan boshlana. Ham bugun mana shunday final. Ham bu final vaqtida biz tatar tilini yaxshi qo'llangan uyushmalarga rahmat xatlarini beramiz. Ya'ni bu konsertga tugul антипремия тяжело с татарским, татар тілін керекли рәвештә кулланмый, рәсми оешмалардан, индер дәүләт оешмалары, аларга без шундый антипремия гадәттә бирәбез. Һәм ул
Аның тәсире бар, оешмалар үзгәрә анарысын, татар телен куллана башлый. Һәм моннан башка әле безнең Википедия татарча бәйгесе узды, мәктәпләр белән эшләдек, татар да зур узды. Һәм шундай уннан артык төрле формат булды безнең. Архитектура конкурсы да булды. Һәм бүген без нәтиҗәләрен инде Ниләр менә 14 ел дәвам итә әлеге чара, әлеге акция, ниләр үзгәрә? Яңа форматлар әйтәм, мәсәлән, быел без мәктәп балаларын татар телендә Википедия мәкаләләр язырга конкурс игълан иттек. Яхшы призлар бирәбез шуның өчен. Һәм 500-дән артык мәкалә язылды, мәсәлән. Балалар шундый энциклопедик рәвештә укучылар белән бергәлектә төрле темаларга мәкаләләр язалар. Күпме менә татар телендә мәгълүмат, яңа мәгълүмат туды. Аннарсын безнең яңа буын килде инде. Без менә үзебез 30-дан артык инде яшь. Монда катнашуда, оештыруда инде күбесенчә быел менә студент яшендә булган яшьләр моны оештырды инде. Без инде күбрәк сыкланып торабыз. Яңа буын дисез, җырчыларда инде яңа буын, яңа мәктәп диен инде чыгыш ясый. Ничек итеп әлеге составка эләгергәс, ни өчен мәсәлән шул ук безнең татар эстрадасындагы җырчылар, Илназ Гариповлар, Фәрит Низамиевлар чыгыш ясый алмый. Алар үзелешләре Юк, ясый ала, нигә? Безнең менә монда ничек эләгергә бу сценага? Безнең алдан әле бер формат ул фатирник дигән бәйге уза. Анда яшь башкаручылар гына түгел, нинди генә булса кеше үз җырын җырлап чыгыш ясый. Һәм инде аннан без сайлыйбыз, кем менә монда сценага да уза ала. Ул фатирник шундый кече формат була. Һәм сез дә була аласыз, Ягъни кем иҗат итә, алар бу сценага чыга ала. Әгәр дә аларның җырлары тамашачыга ошаса. Һәм без шулардан берничәсен яңасын сайладык. Мин әле үзем дә белмим, кем безнең ул күптән түгел генә узган фатирниктан бу зур сцена ача. Әле оныттым, безнең быел Чаллыда зур итеп уза. Ул һәр вакыт Чаллыда уза иде, әмма ул шундый кичкенә генә бер форматта уза. Быел зур итеп менә шундый баумда шикелле Чаллыда да аларның менә үзәгендә шундый чара узыра. Иншалла, башка шәһәрләрдә да зур итеп, Әлмәтләрдә, Түбән Камаларда әле уздырырбыз дип уйлыйм. Инде Илназ Гариповларга дигәндә, Илназны белмим, менә Элвин Грейны да чакырга инде, кызганыч аларның туры килеп бетми. Һәм безнең гомумән монда ничек дип әйтим, менә безнең татар эстрадасында аның инде аудиториясы бар. Яшь башкаручыларга әле үзенең беренче адымнарын ясый торган, менә дигән шанс үзенне күрсәтеп, һәм күп кенә менә монда безнең хәзерге вакытта альтернатив музыкадан беленгән төркемнәр, алар монда беренче адымны ясадылар. Әгәр дә без күбрәк эстраданы чакырсак, бу эстрада концертына әверелә һәм яшь тамашачылар, яшь башкаручыларга мөмкинлек әз була. Һәм аудиториясы да, дип әйтим, бүгенге шәһәр буыны ул күбрәк шундый альтернатив форматларга да ничек дип әйтим, тартыла.
Sınırlar beni kisip yaşamlar, şunu motor kadar boşa, как будто лишь kadar başında parayım ne var ne var. Bu kiremit tutul dayanmaz, değmez. Haydi. Dostlar, bir şeyler kusturup taşırışabilir misiniz ya? Siz var mı? Gittik haydi. Almayma, iyi marşa. Yüzü akban, özü derdi. Barış kurmazsın bir başına. Birge, sen bana gel. Ular senin baban, barışışın dövmek. Telefonlar bağlansanız, saçılmadır kadar olacak. Hele yanında bir adım şurada bağlansanız. Yok, ben şaşırdım. Paylaşılar bitmedi. Nerede şaşırdım? Ben şaşırdım. Aşıp durayı başlarsın hepimizde. Belki o boş bulur, eminim boş olur. Anın bekle, hamuruna türlü gittiler, gider. Rapperların şimdi şiirleri var, onlar yıl sayı isimlerini almıştırarlar, resimler. Hazır o Dali! Dostlar, Parkızlar'dan hayırlı işler bulmadınız mı? Soyuşma bulmadınız mı? Aferin. Ülkerek olsa biz müziksiz de baştan alalım, değil mi? Süpürmadeydi. Ondan bir yıl şeylerden sineyle de koydum yine baktım sulu gününde. Çıkmasın yıldız sprey parlament günümde. Sineleden başlamadım gün son gösterdi. Bir diz duyan kişilerden şimdiden geldim koydum o güdülmedi. Ben uyandım derinde bir kaderliyim kardeşim. Yıldan orta kurmaysam ne al işler izlekte. Sinselanım bir izlekte dojum palmalar bile. Mine yanak hareketler malda şora viraj. Akşam bunatse'ye bir milyar mümkünler. Seni ılga eğlendeler. Kurbanım taştı gırmene büyüklükte hislerden. Kimdir o belki benden. Dik bu hisler büyüklüğe düşenlerden düşenlerge. Kimde beyrem kıvıgenmen. Tırmış kupka patlalıra. Musafirlar doğru. Ahır şikte yollarını. Senin müzeyiminde tuzak. Benim müzeyimde tuzak. Tuzak. Hadır müzeyimde tuzak. Hadır müzeyimde tuzak. Selam kadir ultraundan foto suret isterim şengil bine giygen. Tutul gül sandı üstten üstün. Yandıran bak olatlarda kadir müziğin kurundayım kadirli ekspanı. Kopula sur. Yılmay hazır yıla irten kudereske bakralarını vakit beyren bitirge. Yaşasın da kürük kübük yan adamın kolunda. İzgi o yılşıklarımın su yürekleri yorulgan. Ustam dikiller şoğlu oldu itlek düşün güneş. Biri aktan ikav olanların oldu sahne oldu yoldan. Böyle aldık yıldız gülden. Liberniga formastan ikav benim raskerden. Niksim bugün birinde kümgeni deliller. Şen uyan tamam bende yapıp vakit ağın sular kıbek süper model sıman. Hatta büyük ufşelerde seni bir kim gitmedi. Vardır sunga gününde. Birge. Tuzak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
kışı uzun tüken Utenlerde sürgen alırlar giyer kızılırlar Normal üzerinde Numaraya parka kara boğma da var Tüm yasarlar Kısalarmışsın Yuuu Gazetliler yuuu Ayda bunu kimseye paydan sayılmak buradan yuuu Zıplara barallah Müziğe aşan Bak 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 Thank you.